Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da kajing bitar halor kajing sya penduk banbu dukan bam haga niki election jit ekonomi khmat shagaying darbar thawan kari haga office trekam jong deputy commissioner ka Ribhoi district menta ka kenti ka kinhon jong inongsong dukan ki baju bu dukan badru ki baju penbiang bam haman laki election ki bakintup ya ka MLA MDC bat MP jong ka Ribhoi menta ka sngi ka arpo hundre trik ulu ber kini ki bre ki bejumulin man bu dukan ki lalet bantur syaka office terekam jong deputy commissioner ka Ribhoi bandawa yala ka hong kini ginong song dukan ki badan ko makhat laingut ki bada tap tender na ka benta ban penbiang bam ki ginong tray election hagani ka kenti uway na pedeng jong ki ru umshim layo satya bat kabaladang penlengo asosyo yaki kalong baka office jong deputy commissioner ka Ribhoi kala ai penban ya kateka kam show uway pat ubar jela nakanong ba shlong uba klem tap tender badru la ai kerpang yu ha plau jong ka circuit house nongpo ka bempat jujia kot ha ka history jong ka jingjit nong mi khaman Ribhoi district bad haswa bandai tur sha office trekam jong deputy commissioner nakaliang ka kinhon kalalet ban jurip ya ka jaka ha circuit house haba keren kilat pathai khubor kiti ginong song dukan kila penpau ka jing bitar bar ka jing sungkhya ka bajur halo organik jing sya penduk ban bo dukan kum ki trashnong bapaka ka Ribhoi da ka ya thoru bah ka por baki tap di ki tender la batha ya ki bakin penbiang nadong sadong ya ki tes bapher nang ta ka GST bat ki kot ki sla ka biadai bat ka jing khoj jing suba bat ka jing bha jong ki marbam kat kum ki kindon jong ka food safety ya ka bakila pendep ru thik kum bala batha henrai kindit ka kerteng jong ki kamsim lami satya pat ka bala pen kindit kalong ba haga jaka bakin ai ki trash nong penban layo da we barjela ba klem tap satya ya ka tender Indo tagi hygienic kat bayangi pada wan ong hygienic barok. Kat bayangi ke bong dia nak fresh. Kat bamentang ni pek tu bodok tu berasa senang bodok. Kadi lalu private property ni sebuah property. Private property ni. Kadi bodok kalau hak dia ni. Kalau kata mong hay ni nang sedap nang ada apa tu nang yang dibuat itu wan mastermind ni tip le mami te low level te ni te high level te yung aspirational district macam ni yung aspirational district ya Ribhoi jongi ni aspirational district kamu beli bagin kentiu ya kibriu jong Ribhoi bagi dangduk kari mata te ya kibriu jong Ribhoi kaya merendang si merendang ya kini kita te kiba tap tanda tu kasih li gade ka dukan kamdan ba kamdan tanda hoi kini kita sakhi tu kasih kamdan kamdan ni alai kan ni dan ma uwe ram tanda pa sakin pi bayai nak li ba bet melong buat na din jeng kang melong korba penelitian pak berbiak di komen haduk nyo keli di dokumen simpan GST pak tes koi naduk nak pi haduk le pak prong gitu medical report Pani le lo kita kita tes barang. food license Tenang kata na yo ho ho yo. Hal tes lo ni nak kasna nak kasni lo di mat sere. Abi le lo baro. Ha lo di kita bari ha kita pada lo dang puak kan. Yang gemut raya bang. Mengkaya gini kita apa sekali itu kata ni dari belakang jumpa rasa Islam sudah tedon
kat bayangi du pak tes lu tu mut tu skor Apa tu kasi sajai du ngalik ni dalam dia ngalik keran uangin ai kecil ada kat training layak sisa pat ai mentam ada aku leksa Dalam akun kin ay. tapi sar yang ni uang bunta pe ni baru lain man ha ka tu ko por bangi tap syo bangi tap ya tu ka tandar ki la phat tap bangi tu ka tandar ki ong pat igi handa ba gi de ban le lut ki tes baro na du ki khmat na du ki skor na du ki rendang na du ka sentor baro ki pak le igi ka tes ki ong handa bangi hak ban sim ki tes ki baro te ki taro baro khai gi la lap miet sngi gi la pulut por gi la le ki hospital gi la de le lut ki tu ki tes ki baro agi la tap ki tu ka tandar nga sop miet ki tu baro andre aka sngi bagi plate ta ka tandar pat de ngi pat ka tandar pat ngim sim la yo we ru ngi nang ne ban syong ya ka kedukan ni ngila wan hang te pok circuit house ngila siam bahang te pok circuit house kat bahaka por bagi ki ai order ngi ka ja ka sha bagi syat kim sha ngi ban sok ki plastik ki ong baka ja ka de ban long ka bakluit bat ki de ban khat bet ne ki q ban ai ki ndrei kat ba menta pat de ngila lek ngi siam hang te pok circuit house ki dok plastik sudah ki motor plastik sudah ki kar plastik sudah hang tem tai ki pendon kam yangi watang ka umro ban ai bilor kim sha ki ong hana ba ka kalong ka bang khuai han rekat ba mentah hang te ki pendon kam de ki bilor sudah ngipet ngila lap hang te ki pendon kam de ki plastik sudah ida yo i da ka khmat ade ngila wan saki mentah barok ngi kinok sang dukan ngila wan pet hang te ngila ba de ki tiar plastik sudah barok han rekat ba yangi pa sha ban pendon kam ka tiar plastik halor kata ka doru ingi la ai ka barit tang arspa tengka ngi sef iki hap kit sna bat jak tukan bat adang sedang rei balai hang te ba de yu khar da ai daga skate house bakin syong bakin tia bakin shet kat bayangi hap shet kinala hap sna hap pen khoi iki caka bakin shet bat pen biang ya ka bam na mata jongki baki ong baki de pidem long ki bakoi balong hygienic mentah hang te ya kat ba hang te ba de mentah ngi pe iwan pe kar kom shet hai ka long hygienic barok ki digido ikop ki digido plastik sudah ki bla sop du tha ki pedam da ka hang te mentah wadi ki motor ki choro barok hang ki chor ki bla pensah du tha sudah barok hang te ki shet kumbagi ru ki ngis dap da kajing lengo ngi ki nong syong di si office kantin ni la ai bam de ki baru de ki snem mang ni aka kor ba ki don ki bil ru ngi ya sha wat ki por covid ngi la ya sha mentan dala de kata kasin ka de ka banengkong ka ba yangi ki kantin ki kentaj ba ki nom ai ta ka bam de man barabor ka ba sedang yangi ka bakut yangi kat ka baduna yangi siteng mit siteng yong ki ordar sha ki ordar bam nangi ndai mentah pa de yangi ki kentaj ki klem syam khat hi yangi bakin ya keren ya ta kador bangin la plit ta tandar jong ti kala he kador pila ne em ban ai bam ha ka de ka bangi bu mangi ngilingim ju wadaki ai tang kador sispa tingkangi ki bana kantin ni aksep ni ai kat ya ka bangila to langim la ban pen kedang ya ki kat bayala di tingi hab hi ban yo nong kanu kanu ka kam ka bangi trei ni de ban yo jing yo nong tengin dalaya le ya ka lanjo kan ni ka bil ka ba baro sisnem mentaro ujubat yang ini nakawai kata yo uan sak de kawai kata yo nakawai kata yo sakawai ka banai ndala le uang ka pisa kala rung hapo akam jonga tengen sa ndala san utau si ngan sa ayafi ndala le kata ka banai ru lapoi ke usnem ru mentapan ban kendit upan sada ka GST nalor haki tu ki port hep tandar ya ka GST uklem pan ni tingila ai bet kabam kat kumbak bakan biang ya tu ka dor jong ka aspa bat ka jing yo nong ka jongi ndai mentai ya ka GST ru ulaot nalor ka tapur ka pisa ocean air Mi bagi bas To pudli subun bata kasni na kayang dungi ki ba ju supply bam haman na ki election bata kasni ki banse ban wani tendu UDC na marngil awan ha kasi coding ru ikem la bani tendu tingila submit ya ka jing thor usai kabala penlengo egi kalong ba undon weiru bayo nangi ki bathap tandar nang ne na ribohi district hari yo ki banabar ka district kena lo nang tar ngilawan banyak keduk mentai ok bahana uta ubat hep ubayo udai uba aya kan rit kabarit tam te ula ongru baka government kala approve ya tarit dari aspak sanpo te henry men syam sinem ru mangi in paidin mo ya kaba men syam sinem ru karit kaba ai ban supply ke di aspak tengkah bat hakatu karit kaba ai men syam sinem haka tendar bat kumjur haka appropriate misam don yok tau GST dan uno tax bengi haban siu te Henry mentah padi kil sa submit ingi ka bill badiban ai bat GST bat balong arspa tengkah Henry mentau senem badi arspa sopo hana tau ba supply mentah te kalong ke igi bas mulungo kay mamangi ki try district nang nemo lada jital inda hot yangi haka sngi ba pli tendar pe karit kadiban lo ka
kabangila ban ay pi jadi kat ni pila ni ban supply hari kum kataru kam dan irum dan hari ni syutip kensan ba la ai sha tangya we breu na selong te kalong ka basnusi ke ham tam ni gini ki kantin ki basong hang ni ki bala im ki ba aija aisha ki hang ni office man ka singi ki ba serve ki te Henry yakini ro akan tai lut te kalong ke ka ba ibin ke nya ni ki breu jong ka district tang itai ke yang dengar kaliang jungi kinong song dukan hakalas election MLA ke Beladep kalong ba ni kwa ba kapisa jungi ni di ban yo no mentahi ndai suban penslam namar ba ki babud ki perlo jungi ki babu dukan hang di ke sim dakaram kasya ten re si sali ngala di bendiman ba ki hap ban si ni wat ki interest ru namar ni lai ap si ap mental along sistem tam kimle e tengah try na kaliang jungi ngin hap ban perkhat ta ko wipat kalinti keren berurut. Adin mengilai syong bu bisi mentan untuk nilai keren ke katau ke ba pelong ya pi ba pinsim la alot yangi kat lai teli kidukan si bala bu e tendar la pendiang kat kum ke jindong kam kum boong gini kilong kume nadu ka sertifikat na ka doktor mo di benyo ka sertifikat ban pendik ban pendiang ndai tang katakas ka sertifikat ru kadon kuwe na martini ki longsong dukan di julek ya ka training bagi juai na kaliang ka department jong ka health bagi yo ka sertifikat ya ka tu ka sertifikat ru kila ban submit basulung ngo kolong bau nudisi abang ilik ya keren ke katau ba pimla ban alot ya kini ki beri uang ba nga alot ya kador ka baritam bawan nasional tinggi ong ni sulungo abang ni don hang ni macam senem aba ni pot ya karet aspa sanpo ya karet teuse pipim semla alot kadi kalau wes rit kadi aspa sanpo ndri ki kwat lang yang ni ki pendek pat ya karet ti ong pila ne am aspa ning kate baru khot kini ginong song dukan khatui teli macam senem yong ngila te baru khot ki yo ban supply macam senem nak banta ya kan ke election MLA refusi mentapat sim lale ndai tilale don bor marwe udisi uang baik ngangale hi marwe lapan pau mene uang ngakade ka bor ka junga ngale marwe tingi lapan snow yu meneng yong ba haka singi ke bathet ya kan ke tendar hadu lai beji lai lala tam sim ladon ka kerteng jong tau ba push na selo beri banabar mo na ka district ada ke ba ni sulungo kumno kami ini kerteng ke uhi ru uang kadon ke na lendet Ukran ni kata dia kemun uru udon mentah hangta keberadaan ke selender bat kaladon ke well plan swa ban khot ya kan tendar bat ke masusi kalong balipat bagi khot ya kan tendar beli ibu ya kan tendar apa pila susu ban ai ki beri kaladon ke setting ba pinia yo ke balipat ki khot penjenjar nomor ni bar khot ni haban penbiang ki khot kisla la ai ki khot kisla ki ke jingdu long ke bakra wong taro aban penbit ki biang aban penbit ki khot kisla bar khot rek sulungo pat ni bisi ukuran kelain ba ukuran kelain bawong ba unong song sinong pokrin dia berkhot ula ban yo thet beli keren ya karai wong ni ong ni keren ya karai kana mal karai tu ka ha i ke benta ka bakrau ni apa ka district namar kadi kesin ke baningkong kalija po ka riboy district bangiyo ye fi komodisi ubamla ban pek ya kajing lani bamla banirap iki lokal na po ka district kajing kisuna la banirap bat upat da keren ya kata uang ka sistem hana ka kaya da kuwei manta ikum kita ke kung keren ka jungu ikum ba ka attitude jungu kamdon kanu ka responsible ba unirap ye kini ki lokal na po riboy ki ban laban penbiang ya kabang na ka ke election umtang kata kanu kung keren jungu kam idon ka mensim ba unno ba unirap namar upen ibe ba kata kade ka bor ka jungu ka ba ula ban le re kat kum ka instruction ka banga pek lengba katuka tendar apa kintu kalong high ke should be hygienic ni keren nam taka jilong hygienic apa ngi ong bangi markini kilong kume kilawan bangi kendu kilawan pek ye te jakang te kam syam long kumta reuni bisi kom ngakam keren syu pangki plastik this time re ha po ka tendar pak kadon ke jingko kumta bapim la subat penungkam plastik kalong kumba kadi belong should be very clean kalong hygienic kumbal ni bar khoi ngila pakhat kalong balong macam sam kum to so se gar komwan ni kini mene ki yathu nganget ba kilalita ni kidur mene kilai i te ka tu ka sapani pa ba susi kalau bau disi i kumba bodar ero no ban ai kam ai jambiang nang pentakan ke MP election tu se kalaban la bandon kanu ke jingya kalaban don ka jingyo nong ke jungut rai bu ai ki banabar kadir kadon ka share jung ni kran be dare ke tan re baling imla mangiru ni lo kwa ban kwa pisah ngir ina usut bi udi ban wanra udi ban yathu ke balong mai sebestem pe ni la bu e ke ni garit filan eme ni garit la da kan ni garit kalong ka bala te kamot ni la banya
ini ya kopre lang ini ya ngin supply biang kata kari ke basi biang mati kat kung gaji kuat gaji ondrei musim lah hot itu ikini ngaruh masuk nilai ya keren nam tak kata nilai yang lang ban kerjaan ikini itu sih musim lah ai kanu nu bajubak pun penhun uang ngasape tinggi keren ru ya kabil bakabil hadu mentabalim yo basulungo dadu mancim hadu mentabalim yo la pendili la keren kelain rai kabil ru namar ku malakren gini gilong kami benne namar ulik lari ki o baka bisa kala po ya ka account ga ju mo bula bandon bula ba bi kira santar di malaban tip te bali gani ka bil ga dili hadu menta ka la sistem lawan ke MP election hadu menta musim la ya ka hok ju ta kinong supply ni bro kai kalong ga jile du ni disni kala kata ba kala penjiar hadu kata yangi kinong terusong ko district ba ni yo kum kini ki jaj disi Hakajaka bikin entertain, bikin tengkiu, bikin lokal na po ka district. Puse ki entertain, ki beriu banabar yung ka district. Teka ni kala banwara, ya ka jundu nong ka bakraw po ka district. Mungkin kita disikim di banwan so. Apo ka district ka jungin ni siya kaman. Pag uniu dusi uti beriu pamla ban ai ka jingit lang po upay ba nong susong po ka district. Nga ngala ban keren ni kata. Namang ngala ya kendu ki kam yung bubun bat nga ibo beriu ba ubala ban encourage dan ban I mean see mi kinong song po ka district ka jungin. Mungkin kita disi teka long kajing ka bakraw hapo ka district ka jungi kumno bangin wara na mtakaroy ka par hadin hapot teng karpat ikinom mikmat hamtam jo karibo district lane ki badon po ka sarkar ki minister ki BUI kane ka news lane kani ka kajing syam jo kini ki perlok ki ba supply ba mangne buat mangaro ngade kata benta na mari men jo ngar idon dukan tingi karpat iki ba kidiban piklem kani bakam disu banjanang ni sakmat kam disu banjanang ni sakmat pasien ka baningkong nimat kariboy district arhajar akusaw nimat ya ka jingtang ka dono temensim khamtam mikini ki bapli ba supply ka bam mo bagidu ya ka pisaru hadu sistem ru gimpat yo ka pisna ladap sistem tam mantala wan nik MP election kepke ka banjay nam takini tigi kerpat ya kini ki nong mikmat khamtam ki minister lane la manlong deputy chief minister lane chief minister bodon pitlem ya nik issue jong kariboy district Mendai ban pek ikwi pek Kariboy district. Kariboy district kadong kam ya udisi ubala uban pek na kabanta ka imlang kasalang ban yarap yakin lokal nang nebot uban pek ru na kabanta ka jingjak bajah po ka district ka jungi. Inang sui ga bajah po ka district jungi pusi udisi is nothing bumler hano noro. Ngina kalian yung kari buhay, welfare organization, hadin mangila peniminin kasni, mangin ay kajing kasyan na menta kini gibasyong dukan, gibali gil lokal gibanang ni na po katemri buhay, menta kasni lawan manginya kendu yung DC, ladan rangkat lang batki, niyo ba kajing keren yung DC sisay kalong kapamla pan pedian. Ningkong loong ba kai ka ba ule kat kum ka procedures ka lane kata sistem ka bala penyaj menta. Henry kata kajing keren ka yung kinong syong dukan bagila batay bah kapusni ka batep tendar kila dentang ki lokal ki banang ni ki ba khatlaingut kita ki numbers ki bala thep Henry kata ka tenda ka ba layo pa de yo nong selong te kata ni na kaliang kaseng gim dei ban ong ban yabish ni lane ban penrem ya ki doni ka hok ban thep ya kata Henry kalong ka ba su phla ken ba khalai teli yo banda ki ba umdan kata ka tendar Tingila keren halo kata kapang uong ban ba kabapoy ha kami ngangasanya kata kajinga keren jongi ang to consider lang ya giba di na po katnya katem ribahay uong wat da mangar ngam di wanang ni takani kalong siya ka pening bar ka penfo ingkong yangi giba dan kani katem ribahay kabayalam ban ya kajinga kajing so ya per jai ben rew sikentian ban ong lada mau keren ya kani ka kentian kasapoy ban kanu kata kaban poy siya kajingnya susi lane kajingnya kajing ya dan kata kajing pelumar lani kata kaban pui penbannya kaban yasniu wat mangi para bangi yasyong yasa akan ika temri boy ka jongi te kawi nga kentu yaki bor bahalor kum ko kibadan ha kabor ba kay di ban pikya ba ngiya ka temri boy nilayu i ba uni ubri ubam sungtu e katin ka tlit manday keren ki rit kirya habdadan kita kiban translate kalong ka ikay ka ba syam jing e siya ngi dawana ka bor bahaning ba